Another Malakan Yam Canadial to contain Barwani Lingua Semekan online TV channel Bia Kamal. Kajan Larame Bana Rocha Kakui Sheikh Dr. Bullmill la Vice President Ray Wika South Sudan and ono Banamandan and Chalat Kakui de Bana Jilingua Seme. Later the men Bana Nyokami Linkone Kakore Bana Rocha Kakui Nantan content Chayen Bullmill take a jang till a very important very powerful people teach a yen point the end bull mill banama duobadana yen ka banaka jek abia kamal kanwar online TV channel and manduni chankwas nyak malaya nung rainu gwasame and wale shanga dioka paiba dakron kina dangro widi jandang rawide dich bana jetok ka latin kont lat kordian ke jan gwasame ne kalerti ti goro jen wo de randa ro de dinga ka do badan en chakonon ke je chit ka man chalar yana won do ban yaman banaling bana racha ke kwishek bolmel ka mandan en chalat de wone ne cha Sheikh Dr. Bullmill cha kwan ala kwar ka Greater Bargazal ka Women Union ala madmen cha kwan wa jen kwen cha kwanye wa Democratic election ka kwan ka je ke Saturday ka hotel chal ke Radisson Blue Hotel cha Sheikh Bullmill cha kwan rewi ke juba lu aramkel maybe akwar jane a Sheikh de Shwale Susan Yar Maker jam dala new chairperson entama Susan Jen Shode no wale businessman ke senior government advisor mugu kono chole Dr. Benjamin Bullmill chala do ba maintain kontla men Bargazal ba karwai ke jodana cha kwai kunya kwa inkeje wachilo na tes keje no mentong wan ko chaje je no jen banad ba ka bot sira mangai kona chaje kwa lor ga bang kwa inkeje ko jen ti shore te ke yo kwa inkeje ko shore ramidi gorge jen mo ke je ka credit ko ba la ramidi ma bangach no gwi ke jen wo be chode be men Bargazal ba galwa ka yo ka ba galwa ka cher no jen jodana chalad na mo Susan Yar jen wa payanga cha kwa jen won no awa ka korgwa de payo dio je chana jeling no jen dio je ka kor pada paywa te ka turbil mi top no baje nyom baje kwen ya gwaseme Susan recently gained widespread public attention after gifting a luxury V6 Toyota Land Cruiser to South Sudanese music star Bro Winner during a major concert at Freedom Hall last month. Jan awa payangach ki man chalat na wache rami malapanan ki musician chaje moy ke turbil ala V6 Toyota Land Cruiser wache je kame awa namo wache lan mo wache la long take a concert chala de jen musician mo shi shega mane no chaje chu moy ke turbil ka ta dana che gu ki jen go we gwa ka je antama cha shega mo chaje kwan chere ngai kono no la rami mo la pa de Bullmill be a kwerke jen gwasme kama ngode makana no ke kana yorar kwana controversial me kwana jeling kam Bullmill Dr. Bullmill kana netin content yen tene chi Bullmill ke yen morai kone kana to ke net did long ti dongoro de ngaje no ngumi yan kaka kaga net non figure to ngai kare wika so Sudan bana mandan leror gwa ban jeling kel kajo mishalat wun mishale Emmanuel Akola yi a shawir janyamone Major General Akodlwal ken chaka yere wiki juba chala do chaka yen pan enono ka do bdan yen keke ngode kan kan ngaj ban mandan to go ban jangach our South Sudanese figure were arrested in Juba yesterday. Emmanuel Akola yi jena presidential envoy to the Greater People Administrative Area jaram dan la royne la kananga ka Greater People Administrative Area en Emmanuel Akola yi alo ramadi de long shi ramatod no ramaro do gwasme Major General Akot Lwala Rich a senior SPLA officer chanyo mi yan ka jabane rewich ano ka Juba anyok jen chege shal ke a shay wir men mo gui contour de me general manga ke le popular business woman
ke philanthropist ngai ke je long lo la na la ka luga na la luga la ja to be lo ramadi mi ngai ke re wich ka so Sudan mi la yo la ka mala to be ko do badan en ke je go dar ga to ke je chere ma ngai ko ne nei di chit ke ti ke very ngadi powerful figure re kuma kantem right corner ka jo wadana chalat no cha ka yen so chan ma dan le ro do gwa chan yem lin kel no ngumi yan ka kane dang jok titini ko ken ngume de bol mel ke yen ka je ka ne ti ngai ke dong ken no tele mediare ka tele me jeng me dong me chikana lat barai now che to gono shi bol mel chane de to cha ka yen en me mu gor ka no de tarabe de janga cha ka ta danen chalat ke je ban je nyoko ne liang gwa me waken ne to konde yen ka security personnel en gwa dan yana ka tin kan location yen kanalat wa nguda kan kuma ba kana warga kana jana gor ka do badana yen ka en do badana yen ka wa nguda kana ngach tel warga me cha gor ka tel charges ti chalat nyok bane tel ne ti chi tong wan lat ka kwidien ka do bran yan ka but ci jang dial ci kan ti ci kan ga gorno chane dang jogo tone tin chanen cha ka yen Emmanuel Akola Yil Major General Akolwal ke Ashaya Wir cha kan dia cha chu yen te ke tourne tin chanen gwas me ke video te online ka kwi do bran yan ka ko lat ke jeno cha turbilien cha ja kap ka cha ja nang gwada dan international security tin jan gwada dan en cha kan nang tin kan ni wa e bol mel ramadan yen ka kuna la ti jeno dung mu dong de ne dial de kan madan le ro de jangach der gwalong ka do dan bi kan jeno cha ne ti cha yen lo roba Diego jeno ngai kone asha wir ramimo la yula ka tubne la chan la ka luga la ne dungwa la ka luga many content taker refugee camp la tedla tubutin ko jen chete ke yurungwan jen chaje mo ke yurungwan long ne gwase dan ngoda kan power kan no pin ko tama dio je action shule la linga long bat ka korun ten payo chala da long jen shode lat kan je more wi ke juba ke liu ke wi ke so Sudan lo ramadit ando badana yana ka gwada me de ko yen me ramadan la presidential envoy ne ke ramadan la nyin kwarkula nan ka pibor administrative area ala pibor by the way dor murleni jaram lan la kula jen be winat be kulo yartongo mi lo ran kirmi yadi so right now the no maybe take a mutu kaka dongor kano weekend wude me dongor kano de kwade je watch tike kir taram ngin madan le roda but chalan jenu ba madana to kam dien ka kwar ba je ngai ka gwaden be but for now tel me chalat madong mela serious major kaka jen jodan en chikana lar ne mene biya chunga jenu te ka lat ka rodien enu ngume de yene te did along like that re kuma ka kirme yadit ene bana je kamodo dien biya te kamal bye bye